Ole voin hi meni somni paruk sang ni somni paruk ania mipui aw lo ngai thaleang pu editor le mipui aw chung kwate du sakna chibai ka bu ka chu tunlai chu MZP la le ta hloi maya kan mizo nu pakhat sarkarin department director ra arwa chu du lovin kan chief minister meu do chia puin press release an han nei khania awaza thlak thin ve mole MZP hroi tu te hian an kwang lo hi an marani mai lo mo zirlai pol hming za om takhi political pressure bola an siam tamai em ni le areng thuwa MZP le MSU te hi enge om zia ti hriat them har khom mai mizo zirlai pol ve ve ni si pol hrang ni box si heti a hrana hraya pol siam hi atul bere moni le tin kan zirlai pol hroi tu te hi zirlai tak tak pon ni lo ti mi soi thom om fo mai le ngal ke point MZP hroi tu zirlai ni mi lo ka lo hre ve to nge nge zirlai ni to lo sarkar na zong mek pol an ni berina lang chu ti lo ni chuan hroi tu in siam dan atang rengin pol fel lo le diglel lo chu an ni mai lo mo tot i chu a po hian an mani hian na engemaw an be se wangin sarkar hmalak na ti buai an tumang hle an du danang diak diaka sarkara kal lo wang maya lung oi lo an ni berina lang inen fian ngai khom mai office kai tur dana kut tho mewa office kai na tur chain le tala manga an han kalve ngot te kha an dia moi lo le ti lo top tur ni na lang sarkar hian action la du sela chuan man thei an ni hialin rinom tuna director tharwa chungchanga hian dan lova thil ti awm poina lang lova atul chuan pension roi non theina da hi omin chumi dan noya chuan roi ani na lang tin sarkar ho tu te seidanin hemi department chunga hian midang director post lo tur hian service a clean an lom lo wang ni bokina langa tuna director wa thar hi MZP hroi tu te soyanga du sakbi khrim khrim chuani lo mele upain mi kota sasang mulian an lo ti thin kha anang riau thoka phita bang ro se han ti le ringot te hi tu te party moni politics ramhli aw hla kha ni chiang mai lim hal ching tu te ti om tok le ka ni e bai kho chakpa tui puira pu editor ama sain chi bai le ole ka sei du le ngai poi mo ve thin kan lo thlasing mau po pui ve le phong teang makta ti ve thin chu MLA le minister lo ni to te hian an hun la ya thil dik lo corruption am nge ani ti hriat chian a te hian politician an ne wang hian man le poisa choi tir hi an wang hle mai thina dan chunga leng em ni an ni big le tin partin be nan mai hian corruption hi kan mang mai em ni o ka ti thin tun ma tang to khan a e ru nge ani ti hriat chian ngoi te po kha politician an ni awang khan action la khi awang hlen ka hria chuti lain mire thei har sa tak tak ten in tunun na an lo man ve zu phun ni kha te po kan man sak du ni si chuan kan ram development sum e ru thin tu te hi enga nge man an ni ngai lo le dan siam tu ten heng politician thing tak tak ho hi man lo turan ti nge hriat chian a cha kom hle mai e ru te mana zela khung te chu thil thleng khat ni in thando na chau te hian in be nan kan mang zo ka corruption hi politics bola kan mang mai maya ati sual tu te la an hrisil na ta hiam thu thinem ni lem chan na politics kan man thin hi politics thazo ka chain sa hun ta hle mai in soi thiam siak le in soi moi siak nan mai maya politics mang lo hian science chu ati ani tiang khan ati in i han ti tak zet tiango kan politician ho kha Christian anin ti ve vek nge yanga Zoram kan in pe ka hun to mire thei te rum ri hi kan pathian hian a hre reng ania bai do atipa pu editor chi bai le i channel kal tlang thu le hla te hian min ti beng warin Zoram Mipui te tan avahlu take he channel mang hian kam hni khat kan lo sei ve le lok tiang tunlai ti lar tak tourism director turwa chungchanga kan sarkar hmalak na du dok lova MZP ten dodal na han siam le tamai hi
mak kalo ti ve ngot peka tourism director changlai pension in akala a tha chang rol tu joint director in dananga director post ala lo thelo wanga ayo tu tur sarkar in arut lailok du lova pi sakal lo dan rengot mai chu thilkal mang ani don em ni chu o ka lo ti deu ani kha post kha na zong mek te tan direct exama walwa theini se chu thudang po ni ya alwa tu tur ber joint director ni lai mekin qualifying service ani ma hun toite midang charge lak jok phal lova lo norvel tur an ni point ka khechia love me ni somni pani sang hi somni paruka sarkar order ti chuapo charge la tura ti mai ni sia MZP thinlung thiang hlim takte hi political bola man tum an omani mai lo mo hetiang thila hi chuan sarkar hi amalang na hian nget takin ding se kawati em by LHT Aizawl South pu editor chi baile mipui awo tluang taka kal zel turin du sangna ka hlana che pi rodingi roinon chungchang hian soya hloriau maya toy te in ka han soi velok teang pension to roinon le hian a hnoi mi te kai sanna tura dal thina chu chuan zirlai na zong mek te tan konga ti ping thei thin chu tak chu pension to roinon le du lo na lo chona bul kha ni ama ero chu tuna pi rodingi roinon le hian tu promotion turma adal lova na zong mek te konga di pheklo pi rodingi thiam na le theina hian na satakin kan sarkar tha ti chakdona chu tak chu then kha thian nan du lo berle an hlau em ani si awangin thei top chua dan be an tum mai zong ni na lang a chan dang engma om lo an soi kwal vel tam takhi chu chuan lam moi hnai zon kwal na mai mai ni triple S chibai ve kule ka om na chuaka ka ben von chronic to awangin adam zung zung thei to thin lova a kal fu chang chuan thakhat chuang te ka khu thin Zoram Mipui Au Aw depo mai lovin en thei mai la thu thongai nam thei heklo a kha in ka khada ni ber mai tuna ladam chiang lo mai la ka thei angangin chiri dala karon lang zoke tunlai chu pi rodingi pension roinon chungchanga MZP le sarkar thuwa thuin sual om ti kan khrechavinari nom thotan ni phei chuan MZP te chuan pi rodingi office an kal sakta hial ani ti te kan lo khreta MZP te hi zirlai pol mai ani chung hian thu nei berang maya an han chachuak thin hi chu an kwang lo an norani ti hi loin hremol ro se sarkara hian an duan thlen le an du lawan thlen hi chu an ti turani chumi pialam sarkar office thlenga kutan thlak hi chu an ti lo tur an ti thei pia lamani ten thre turani sarkar kal to te khan ram chunga pol hrang te abi kin MZP le MSU ten sarkar chung an ti tur le ti lo tur chungchanga an lo thil liam deuh mai mai thina vote lo an hlau wang ni mo an lo ngam lo en fo to awangin an hnu hlang to ni berin ka hria sarkar hmalak na tidang lam thei to in ngai na lian tak an nei phata nin ka hria tun ma kan lo khriat thin vai million sum chu saktu tian soi thin awang hian ke phei chuan an pol khrim hi ka support ngai lo hial ani tin MZP chu sap tungin MSU ni maya thil thum hun an ni lain pol nianga a hnan om hrang te hi thu nei na du wang tia chiangin ka hria mizo zirlai te ma khuwa ngai to tu tur an ni hi hria sela thil danga hi chuan an ring hi rol fo to lo se ti hi ka ngai dan ani nimin lama an thil ti hi chu an kuang lo an nor na dik takani elen ral te ole atop nan sarkar na thok pension to te hi roinon thei an ni em dan mita tangin ilo bi chiang tiangu ilal rodingi tourism director roinon chungchanga sarkar in soifiana minister pirin pui PR le India dan pui constitution bi chiang ve rengila sarkar hian dan lawangin thila kal puyem sarkar na thok te hi roinon thei an ni rengem India dan pui Constitution of India nuaya chiang takin hetiangina inziaka pensioner roinon le dan chungchang bulpui ber chu India dan puya hetiang hiana om pa chompali services under the union and the states
Chapter 1 Article 309 Sarkar hnathawk pension to te hi sarkarin mamona nei chuan a ruai non theia mase hei hian sarkar hnathawk na zonga huam lo dan le in kai hroina mu mal tak hnuaia chau ti thei ani thu nei na hlan chhawn dan Article 309 hian ngei². He article hian sarkar lai pui union le state sarkar hnuaia hnathawk te lak lu dan recruitment le an hnadin hmun ham thatna conditions of service chungchanga dan siam theina thu nei na pe a parliament emo state assembly ten dan an siam ma chu heng thila hian president central le governor state a ten in kai hroina rules an siam the ni pensioner reinon le hi conditions of service hnuaia a lu awangin article 309 hi a in ngana hnar ve ani CCS fixation of pay of re-employ pensioner orders sakhaz ko sumriat paruka siama he dan tuitlo chan hian DOPT Department of Personnel and Training in ataka man turin kai hruaina office memorandum aron ti chok le thina ni India sarkar hnuaia Department of Personnel and Training in kai hruaina na tarla nangin pension to roinon le re-employment dan tlang pui chu hetiang hiani pakhatna roinon theina chan tlang pui te sarkarin pension to aroinon don hian chan thata kaw mangai thiamna bik pension akhan thiamna emo ton hriat experience bik aneya chu hna thok tur chuan sarkar hna thok la om mek te zinga chun zom tur emo ayo zo tur mai anom lovin aroinon theiani panina re-employment dan le thupek rules and orders article 3099 thuneina pek angin India sarkar chuan pensioner te roinon an ni huna anin real bolna tur le an hlopek dan tur asiama central civil service fixation of pay of re-employ pensioner orders sakhaz go sumriat paruk hei hi pension to te roinon an ni in an hlo pay siam dan tur thunun tu ber dan chu ania he dan hnuaia hian pensioner chu roinon ani in engzan nge hlo tur a pensioner lak mek hi engtiangin nge a hmong don ti kim chang taka zialu ani fundamental rules AFR sarkar hnathawk te in real bolna dan bulpui AFR and ASR zinga po re-employment kai hnoi hlo siam dan tur te atel bok ani pathumna ataka man dan heng constitution article le order te bo zui hian Department of Personnel and Training DOPT India sarkar chuan atu hluna piangin office memorandum OM mangin in kai hroina ti chuak thina tu hnaya chuan DOPT OM number 3/3 2016 ESTT page 2 he thu chuak hian contract anga pension to te sarkarin a roinon dona an hlo bituk dan tur hnet consolidated remuneration le an ham thanan nei thei china dar langa India dan pui pat sompali chapter 1 article 309 in thuneina pek mangin CCS fixation of pay of re-employ pensioner orders sakhaz ko sumriat paruk le DOPT in kai hroina hnuaia pension to te roinon theina le an hlopek dan tur hi felfai taka duan ani palina kumbi thlia age limit atlang puin pension to te hi kumsomruk panga an tlin thleng chau re-employ the an ni ma se hnadin hmun then khat entirnan commission member tribunal judge emo statutory body ani na chuan danina phutangin kumsomruk pasari emo somsari thleng te po roi the an ni thin pangana hlo siam dan pay fixation pensioner re-employ te hlo siam dan hi central civil service fixation of pay of re-employ pensioner orders sakhaz kwa sumriat paruk hnuaia in thunun ania a hlok zonga u chuak taka sumlak lu thei ani lo CCS fixation of pay of re-employ pensioners orders sakhaz kwa sumriat paruk he dan thuthlung order hian atumber chu pensioner chu roinon ani in sarkara traina hlopa ngai baka a pension thakhatin alakop turani lo ti hiani helaya a pension thaka ti hi thla ni tura nga yang o article 309 in thuneina pek manga pension to te re-employment roinon le an hlo siam pay fixation dan kalphung chu hetiang hian ruam hanani pay minus pension
atlang puin re-employ roi non an ni hian an hlo siam thar tur atangin an pension lak mek zat chu pai didak ani thin aom zia chu roi non an ni awanga hlo an lak tur le an pension hmu mek belkhom chu an pension dona an hlo nu hnung ber last pay draw nai na tam tur ani lo consolidated pay tu hnai kuma te chuan DOPT in dan thara siama contract roi an ni in thlatin a hlo nget pe kan ni tlang pui to zo kani tuna man mek DOPT in kai hruaina contractual re-employment huna local zela kumsakha squad sumriat paruk order chu ataka man a boi thlak deuh wangle tun laia regular aya contract emo consultant anga pension to te roi an ni tam tak zo ka wangin DOPT chuan in kai hruaina thara ron siama tun hnaya DOPT office memorandum hanga anin rel bol dan chu hetiang hi ani ena hlo siam dan pensioner chu contract consultant anga roi non ani chuan a hlo tur chu hetiang hian chu tani last pay drawn a pension dona a basic pay hnung ber minus basic pension tuna pensioner lak mek zat is equal to fixed remuneration roi non ani awanga a hlo tur zat entirnan a pension dona a hlo hnung ber last pay drawn chu cheng noi khat lo ni ta se a pension basic pension chu a chan ve singa niang ti chuan roi non ani chuan a hlo tur chu cheng noi khata tanga cheng singa pai cheng singa chia niang bina ham thatna dangte increment awm lo contract anga roi an ni chungin kumtin hlo punna annual increment an nei lo house rent allowance DOPT danangin an pension chu ma a HR an lak zat pa ngai fixed amount kha pek thian ni chol leave sarkar na thokpa nga yangin an leave ELMO half paid leave HPL an nei ve to lova thakhata ni khalle chan ve kum khata ni sompariat vel chol lak theina pe kan ni tlang puya kum to pa man ba na om po in a kum le a man zui thei ani lo dearness allowance DA pensioner roi non te hian an pension atangin dearness relief DR an la theya chu wangin an hlo thara tang chuan DA an lam non to ngai lo nanghet regular appointment ani lo re-employment hi nanghet regular appointment ani to lova hun tiam chunga tan chau entirnan tharuk kum khatemo kum ni ruat ani thin promotion mu theina om to lo seniority anung to lo chol man dana po sarkar na thokpa ngai nen ani nang to lova chol theiza ta tlem bik hle ani hetianga fel fai taka ruwa man ani chan hi chu sarkar summan raldan tirwal khai tur le pensioner ten regular employee te aya suman lak lu hnem zok lo na tura siam ani hetianga te na sang sanga tang chuan Mizoram hian pilal ro dingi hi kan lama mo ani themai lo mo an na thole hmalak na sang en hian tun nai kum ni khat chung en hian tourism department hian mason na satakan nei tun nai kum nga chunga Mizoram chunga tourist lo lu statistic hi lo Thlir ve shimshimila Mizoram tourism department sangni somni atanga sangni somni pakhata mi singni zanga somruk pali pandemic law sangni somni pakhata tanga sangni somni pania mi nuai khat singthum sangni somni pania tanga sangni somni pathuma mi nuai ni singni sangni somni pathuma tanga sangni somni pali mi nuai ni sing khat sang kwa za som pali sangni somni pali tanga sangni somni panga a mi nuai li sing ruk sang kwa zasari somnga pathum anni by lalhim java pate laino MSR ole hangai nom thin hle mai tun tum kan topic chu pilal ro dingi heroi non chungchang kha ni deuh maya enge kan ngai dan te comment section lama kan da don nia video top thleng lo thira wangin lom thu kan soya thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soi le boke